Ovdje je Mizio sa Mizio.com. Prije par dana na blogu sam napisao post koji se zove 10 korisnih kratica koje svaki vlasnik iPhone-a treba da zna, koji je postao jedan od najpopularnijih postova na blogu u veoma kratko vrijeme. Tako da sam danas želio napraviti video tutorial toga, pošto nekim ljudima još uvijek nije bilo jasno tačno kako rade sve neke te stvari. U svakom slučaju na brzini ćemo proći preko svih. I da odmah počnemo sa prvom opcijom koja je undo and redo, koja vam može pomoći kad pišete neki tekst na iPhone. Pa ćemo ovdje otići u TextPad i napisat ćemo neki tekst. U svakom slučaju, ako želite da izbrišete taj tekst bez brisanja tako, možete samo zatresti telefon i ispašće vam opcija koja vam piše undo. I ako pritisnete undo, izbrisat će taj tekst. Isto tako, ako nešto izbrišete, možete ga zatresti i dat će vam opciju da redo typing. Tako da možete zatrest ili cancelirati. To je bila prva stvar. Druga stvar je bila shake to shuffle, što radi kad koristite iPod funkciju telefona. Tako, na primjer, otićemo i ne znam, možemo staviti neku pjesmu, ne znam, gdje ima neki album, sa malo više. Ako zatresete telefon, prebaču vam odmah automatski shuffle. Tako kad god zatresete. I ovo je dobra fora, recimo kad se vozite na biciklu ili kad džogirate ili kad nemate vremena da pritiskate dugmiće, da automatski prebacite pjesmu. Naravno da bi ova opcija radila, morate otići u settinge i uključiti je, što možete otići po settings, iPod, i morate vidjeti da vam je shake to shuffle opcija on, uključena. To je shake. Da pošaljete pozive koji dolaze na telefon, da ih ugasite ringtone, trebate samo pritisnuti gornje dugme, ja mislim da je to svima jasno. A ako pritisnete 2 put gornje dugme, to će poslati poziv u voicemail ako imate voicemail. To je znači samo jednom ili 2 put gornje dugme, što možete uraditi jednostavno dok vam je telefon u džepu. Također što se tiče smanjivanja tona, odnosno mutinga, možete pritisnuti bilo koja od 2 dugmeta za pojačavanje ili smanjivanje tona. Četvrta stvar koju smo pričali je zoomiranje na slike ili na tekst u Safariju, što mnogo ljudi nažalost nisu svjesni, ali to je jedna jednostavna opcija iOS-a. Znači, ako gledamo recimo stranicu Mizio.com i hoćemo da pogledamo ovu sliku, ako 2 puta taknemo na nju, slika će se uvećati po veličini telefona. Ako još 2 puta kliknete, otići odatle. Isto tako za tekst, možete 2 puta kliknuti da zoomirate tekst, da vam je lakše čitati. Ako kliknete ponovo, vraća vam tekst gdje je bio. Naravno, to možete uraditi sa pinch opcijom. Također, ako želite da kopirate neku sliku, na primjer sviđa vam se slika Beatlesa, ako pritisnete i držite sliku, dobit ćete opciju da otvorite sliku, otvorite u novoj stranici. Što je nama važno, ovdje možete save image, to znači možete sačuvati tu sliku koja će vam se odmah pojaviti u vašim fotosima. Kao što vidite, ta slika je sad tu. Jedna od mojih omiljenih opcija na iOS-u je kad dođete na kraj neke stranice i želite na brzinu da se vratite nazad, umjesto da idete gore cijelu stranicu, našto ako je duža stranica, samo trebate dotaknuti gdje vam je sat gore, toolbar, i automatski će vam se, ne znam sad niste možda vidjeti, i automatski će vam se stranica gore samo popiti. Dobra fora je jako dobro kad surfate internet. Da uzmete screenshot na iPhone, pritisnete u isto vrijeme
gornje dugme i home kućno dugme. To kad uradite, pojavit će vam se u vašim fotkama ta slika također. To je ovaj screenshot koji sam sada momentalno uzeo. Kao što vidite, to je slika. Kako da napravite bookmark omiljene stranice? Na primjer, vraćamo se na omizio.com. Ako želite da bookmark ovu stranicu, da je stavite kao jednu od ikona na telefonu, pritisnete plus i kliknete Add to home screen. I kad to uradite, dobit ćete opciju da napravite automatski ikonu na home screenu. I kao što vidite, to vam se odmah pojavi tu. Još jedna dobra opcija kad pišete, recimo, adresu neke web stranice. Naravno, možete uvijek ukucati .com, ali ako ne trebate .com, ako vam treba .net ili .hr, pritisnite i držite .com i pojavit će vam se ove ostale opcije. To znači možete samo sledirati prst na bilo koju od ovih drugih opcija i ukucati hr, brzinski ili net, org, već što god da vam treba. I zadnja opcija preko koje sam prešao na uputama na web stranici je Voice Control, koji jako malo ljudi koristi. Nažalost, Voice Control na iPhone su samo na engleskom, još na par drugih jezika, većinom se koristi na engleskom, koji vam dozvoljavaju da pozovete ljude, možete svašta u stvari sa njima uraditi. Ja najčešće kad nekog zovem mogu reći samo call i ime. Također koristim dosta za iPhone funkcije. Na primjer, da aktivirate opciju, pritisnete home button i držite ga 2 sekunde. Play David Guetta. Playing album One Law. I kao što vidite, ja sam ovdje rekao da play David Guetta i automatski je našao David Guetta u mojoj kolekciji muzike i počeo je svirat. Tu ima još puno dosta opcija što se tiče voice controla, ali to ćemo objasniti u svojom drugom videu. Kao i uvijek, ako vam ikakva pomoć treba oko iPhone, jailbreaka ili unlocka, dođite na omizio.com.